سروری دولت محترم امامعلی رحمان در ناحیه نورآباد نخست با لایحه بنیاد راه ماشینگرد روغن آبیگرم نورآباد شناس گردیدند. تطبیق این لایحه مهم در ادامه اقدامات دولت و حکومت مملکت جهت به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان روی دست گرفته شده است. لایحه به سه مرحله جدا کرده شده. مرحله یکم آن راه اساسی آبیگرم تگ کمر مسافه 13 کیلومتر را در بر میگیرد. ضمن معرفی لایحه اطلاع داده شد که در این مرحله ساختمان نقب‌های قندک با درازه 1.6 کیلومتر و قرغوش 1.7 کیلومتر، بنیاد 5 پل نو، تجدید یک پل، 28 ایستگاه پیاده‌رو با مساحت 14860 متر مربع و گذاشتن علامت‌های راه با درازه 102.5 کیلومتر پیش بینی شده است. مبلغ گذاری مرحله یکم 178.1 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که 110 میلیون گرانت بانک آسیایی رشد، 40 میلیون قرض فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت، 28.1 میلیون دلار سهم حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. امروز ساختمان راه автомобилгард آبیگرم نورآباد آغاز گردید. این زمان در قطعه یک کارهای آمادگی برای سفربر نمودن تکنیک و تجهیزات‌های ساختمانی رفته ایستاده است. پودرچی قطعه یک شرکت خطایی خونان راو بریج کانستراکشن گروپ می باشد. نظارت کارهای ساختمانی را شرکت های مشترک ترکیه و ژاپن CTI و تمیلسو می برند. این زمان در انشاءات کارهای آمادگی رفته ایستادن سفربر نمودن تکنیک و تجهیزات ها، ساختمان شهرچه ساختمانچیان و دیگر کارها نسبت این قطعه رفته ایستادند. مرحله دوم لایحه از 44.10 کیلومتر راه اساسی تگ کمر نورآباد و از 45 کیلومتر راه بین دهوی عبارت بوده با راه نو اساسی پیوست می شود. در دوره این مرحله ساختمان نقب تگ کمر با درازه 2.6 کیلومتر، 6 پل نو تعمیر و تجدید یک پل موجوده، یک پل منطقوی 54 ایستگاه پیاده‌رو با مساحت 27312 متر مربع و نشانه‌گذاری 107.2 کیلومتر را در نظر داشته شده است. برای ما باعث افتخار است که در چنین لایحه بزرگ شرکت ما اشتراک میکند. تا امروز از جانب شرکت ما بیشتر از 70 تکنیکای راهسازی به قطعه‌ای که به ما وابسته است آورده شده است. در قطعه دوم الکی کارهای زمینی آغاز کرده شده است. ما باوری داریم که لایحه را با صفت بلند انجام می‌دهیم. سرچشمه مبلغ‌گذاری مرحله دوم از حساب قرض بانک اروپایی تجدید و رشد بوده 150 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در دوره استقلالیت به واسطه با دستگیری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بسیار لایحه‌های راهسازی برای از بنبست کمونیسم برآوردن جمهوری تاجیکستان و اجرا شده ایستاده است. حالا از آن جمله لایحه ساختمان راه автомобилгард آبیگرم نورآباد آغاز گردیده، تمام تکنیک ها آماده شده است. ما کارهای زمینی را کرده ایستادیم. از آن جمله در خطه های 4م، 6م، 7م هم کارهای زمینی آماده شده ایستاده است. راهسازان تاجیک تجربه بلند دارند. ما این راه را با در مهلت‌های پیش بینی شده با صفتی بلند میسپاریم. اینچنین در دوره لایحه امروز آغاز شده 70 کیلومتر راههای ناحیه‌های ذکر گرده نیز بنیاد از نوسازی کرده می شود. مرحله سوم لایحه مذکور ساختمان پل بزرگ بوده با درازه نزدیک 760 متر بنیاد کرده می شود. مبلغ گذاری پل بزرگ از جانب بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراستراکتوری عملی می گردد که حجم آن 50 میلیون دلار آمریکا می باشد. ضمن معرفی لایحه به پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که برای تیار کردن لایحه مفصل و اساسناکنی تکنیکی اقتصادی پول مذکور سازشنامه بین وزارت مالیه و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراستراکتوری به مبلغ 3.2 میلیون دلار همچون کمک تکنیکی به امضا رسانده شده است. engineering company from Japan دانشی. بسیار خوشحالم که کارخانه ما با کارخانه واحد دولتی لایحه کشی انفراستراکتورهای نقلیاتی در این لایحه سهم می‌گذارد. ما با همتایان تاجیک خود کوشش میکنیم که کارهای راهسازی را با صفت بلند به انجام رسانیم. تا این دم شرکت‌های پیمانکار جلب شدند و کارها با سرعت عملی گردیده ایستاده است. تحقیقات‌ها الکی در بعضی قطعه‌های راه به راه مانده شده است و تکنیک و ماشینالات ضروری راهسازی برای انجام با صفت کارها سفربر گردیدند.
дар маҷмӯъ дар доираи амалӣ кардани лоиҳа 3.4 миллиард сомонӣ сарф карда мешавад. ҳамчунин тамоми васоити техникии роҳсозӣ ки иборат аз мошинолоти пешрафта мебошанд ба маҳалли сохтмони асосӣ дастрас гардидааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шиносиёи пурра бо ҷараёни татбиқи лоиҳа дар ҳамин ҷо бо бардоштани парда аз болои санги рамзӣ ба корҳои сохтмонӣ роҳи мошингарди Роғун Обигар Нуробод расман оғоз бахшиданд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муносибати оғози бунёди боз як иншоот барои кишварамон бузург дар назди сокинон ва меҳмонони ноҳияи Нуробод суханронӣ карданд. сарвари давлат нахуст кулли сокинони водии Рашт, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҳамаи ҳозиринро ба муносибати оғози корҳои сохтмонӣ дар ин роҳ ки боз як иқдоми нек дар раванди бунёдкориву созандагӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, табрик карданд. таъкид гардид ки ҳадафи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз бунёди инфраструктураи нақлиётӣ дар минтақаи Рашт аз он иборат аст ки рушди соҳаҳои мухталифи ноҳияҳои водӣ ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро аз тариқи роҳи алтернативӣ таъмин ва дар ин замина даҳҳо ҳазор ҷойи кории нав таъсис ва сатҳу сифати зиндагии мардум боз ҳам баланд бардошта шавад. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи суханронӣ таъкид доштанд ки бунёди роҳи мошингари Ваҳдат Роғун Нуробод Рашт Лахш бо дастгирии шарикони руш ҳанӯз соли 2005 оғоз гарда дар доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ беш аз 310 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва 138 километр роҳҳои маҳаллӣ ба маблағи умумӣ 1.9 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар даврони истиқлол аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи амалӣ кардани сиёсати коммуникатсионӣ ба бунёд ва таҷдиди роҳҳоу пулҳо дар водии Рашт таваҷҷӯҳи ҷиддӣ равона карда шуд. яке аз лоиҳаҳои стратегии ҳаётан муҳим барои Тоҷикистон сохтмон ва навсозии шоҳроҳи Душанбе Рашт Лахш Саритош мебошад, зеро он барои диверсификатсияи шароёнҳои нақлиётӣ ва умуман аз бомбаси коммуникатсионӣ берун кардани кишвари мо нақши муассир гузошт. мардуми минтақаҳои кӯҳистонии водии Рашт хуб дар ёд доранд ки қабл аз сохтмони чин роҳҳои мунфарш ва васеъ бо чӣ азоб ва азияте ба маркази шаҳри Душанбе сафар мекарданд ва чӣ мушкилотро мутаҳаммил мешуданд. хушбахтона баъд аз сохтмони роҳҳо имрӯз мардум бо осонӣ ва бо суҳулат метавонанд дар вақти хеле кам аз қабл ба маркази ноҳия бираванд, ба маркази ноҳияҳои якдигар бираванд ва мушкилоти худро ҳал кунанд. ин ман фикр мекунам ки аз дастовардҳои хеле хуби даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. роҳ инсонҳоро ба ҳам наздик мекунад, ваҳдатро дар байни мардуми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд меорад. сохтмону навсозии ин шоҳрҳо дар доираи 3 марҳилаи асосӣ амалӣ карда шуд. татбиқи марҳилаи якумин лоиҳа ки навсозии қитъаи Ваҳдат Обигар соли 2005 оғоз ёфта буд. дар ин марҳила дар таи 3 сол 75 километр шоҳроҳ ва 77 километр роҳҳои маҳаллӣ бо маблағҳои қарзи имтиёзноки Бонки Осиёи Рушд, хазинаи кишварҳои содиркунандаи нафт ва саҳми ҳукумати Тоҷикистон навсозӣ шуд. марҳилаи дуюми кор соли 2007 оғоз ёфта то соли 2011 дар доираи он 73 километр шоҳроҳ ва 56 километр роҳҳои маҳаллӣ дар ноҳияҳои Нуробод, Рашт ва Тоҷикобод навсозӣ шуда дар мавзеи баландкӯҳи қарамики ноҳияи Лахш дар масофаи 8.6 километр роҳи нав то сарҳади Қирғизистон сохта шуд. ман Шаҳидо Маҳмадшариф сокини ноҳияи Нуробод ҳамчун ронанда оиди роҳҳои автомобилгарданро гуфтанӣ ҳастам ки пеш вақт мо то маркази шаҳри Душанбе қариб то 10 соат роҳ мерафтем. айни замон бошад 2-3 соат роҳро тай карда аллакай дар маркази шаҳри Душанбе мешавем. тамоми мардуми ноҳияи Нуробод шукронаи сулҳу ваҳдатро мекунанд. айни замон сохтмон аз мавзеи Обигарм то ноҳияи Нуробод аллакай корҳои сохтмонӣ оғоз гарида истодаанд. татбиқи марҳилаи сеюм ва лоиҳаи корҳои иловагии марҳилаи дуюм бо харҷи 101.5 миллион доллари амрикоӣ соли 2007 оғоз ёфт. дар доираи он 114 километр шоҳроҳ ва 45 километр роҳҳои маҳаллӣ навсозӣ карда шуд. ман Хизрдину Собирҷон Азамович сокини деҳаи Гардангаи ҷамоати хондони ноҳияи Нуробод мебошам. айни ҳол мо ба тарафи ноҳияҳои Лахш сафар дорем. шукрона аз он мекунем ки мо ба чунин роҳҳои тахту ҳамвор рафта истодаем.
пеш аз ҳама миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки ба мо ронандагон чунин роҳҳои таҳти ҳамвор сохта истода истааст. яъни ҳол ина бо ба ташаббуси ҷаноби олӣ ана роҳи нави душанбе оби гарм нуробод ба истифода дода мешавад. дар чорчӯбаи татбиқи лоиҳаи навсозии роҳи душанбе нуробод рашт лахш саритош бо харҷи 490 миллион сомонӣ 265 километр шоҳроҳ, 137 километр роҳҳои маҳаллӣ ва 20 пули мавҷуда навсозӣ шуда 19 пули нав сохта шуд. Назрей Далаҷон Азамович, сокини ноҳияи Рашт. Аз шаҳри Душанбе ба ноҳияи Рашт аввал меомадем 6 соат 7 соат меомадем, ҳозираш да 3 соат, ҷоиш меяд 2.5 соат. хеле беҳтар шудааст роҳҳо. ман Шералӣ Ислом сокини ноҳияи Тоҷикобод. ман хушбахтона ин саҳар ба шаҳри Душанбе сафар кардам. айни ҳол бо аз Душанбе ба хона мегардам. шукрона мекунем ки чунин давлати тинҷу осуда дорем. шукрона аз пешвои муаззами миллат мекунем ки чунин роҳҳо барои мо сохта ба истифода дор. як мисоли кӯтоҳ меорам ки чунки давраи донишҷӯям дар ҳамин раҳ дар 5 рӯз ба шаҳри Душанбе мерасидам. ана имрӯз хушбахтона саҳар аз хона баромадам, бо бегоҳ дар хона мерасам. ман Азимов Далерҷон, истиқоматкунандаи ноҳияи Рашт. ман худам шахсан таксиам, Душанбе ғарам. рӯзашда 2 бор 3 бор мерем, мебинем тарафи Душанбе Рашт. ягон мушкилӣ нест, ҳама ободӣ, ҳама зебогӣ. боиси тазаккур аст ки дар доираи лоиҳаи роҳи душанбе нуробод рашт лахш 2 пули бузург низ мавриди истифода қарор дода шуд. 27 октябри соли 2008 бо ҳузури президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сафири Чин дар Тоҷикистон ва намояндаи доимии Бонки Осиёи Рушд дар Тоҷикистон дар мавзеи лангари шоҳи ноҳияи Тоҷикобод пули азим дарозиаш 210 метр ва паҳнояш 10 метр мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иқтидори борбардории ин пули бузург 80 тоннаро ташкил дода бо сарфи 18 миллион сомонӣ бунёд ёфтааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо бинокорон ва аҳолии ноҳияи Тоҷикобод барои дар моҳлати муқарраршуда ва бо сифати баланд анҷом додани сохтмони ин пули бузург изҳори сипос намуд ва пешниҳод кард ки пул ваҳдат номида шавад. худи ҳамон рӯз президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоати деҳоти ҳиҷбораки ноҳияи Рашт як пули нави 226 метраро ки ин деҳотро бо шоҳроҳ мепайвандад мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. иқтидори борбардории ин пул 30 тонна буда бо харҷи 10 миллиону 400 ҳазор сомонӣ бунёд ёфтааст. бо ҳамин маблағ ҳамчунин 14 километр роҳҳои маҳаллӣ низ навсозӣ шуданд. бояд тазаккур дод ки дарозии роҳи Душанбе Рашт лахш саритош 350 километр буда барои тармиму навсозиаш 177 миллион доллари амрикоӣ ё худ 840 миллион сомонӣ маблағ сарф карда шуд. роҳу пулҳо ҳамчун шоҳраги асосии ҳар як кишвар омили муҳимтарини рушди иқтисодию иҷтимоӣ маҳсуб ёфта, тавассути онҳо равобити дохиливу байналмилалӣ густариш меёбанд, мушкилоти рафтуомад, додугирифт ва ҳамлу нақли озоди молу маҳсулот осон мегардад. инчунин онҳо барои пайванд ва густариши фарҳангу маданияти халқу миллатҳои гуногун хизмати беназирро ба анҷом мерасонанд.